Palame ke Benny Thomas go tswa Majwane ka kgolong ya Tswapong ka. I'm a director ya Diphalane Mall and a shareholder. Ke owner Shell filling station. When mo Diphalane mo le molo wa Diphalane o. Ya mo molo go simple hela ya. Ke go aga molo ya ka bona wa gilo molo, and then we re-hirisa di shopo to different companies or different people. Ena re ka motha mongwe I think 2013 ke sna go bona lehatshele ke bo ke ithalela gore le lenyenyane ke bo ke bua le mothake mo a tsala me ke mare hey mana lehatshele ke le mogolone le is 1.5 hectare ga ke itse gore nka dirang gore ke bone extension mothaka tebile go tekene dinotumotu ne re le mo restaurant go yana ke mo ithala gore me next time toela ya line go utantsa tsere di kganga ba nthare no gona le batho ba BITC BITC ke ne le gore le hatshele le ka hata se ga lone mme ba go ga borone ne le bedi ya bogologolo ke mara mona re nkise ko teng, and then aba nkisa ko BITC e bentire o tshentse re nne member a rona pele o register le rona o nne member bo ba mpha di form ke fila until bantha ba renya wa qualify go nna member e be ke tsenya kopo ya gore ke batla go kelediwa lehatshe from 1.5 hectare to ne ke bata 2.5 if I'm not mistaken, and then bo bantha ba renya tsenya kopo be ke tsenya kopo a se ke tsenya kopo ke emela after 3 to 4 months ba bantha ba rena kopo ago ya approve ba ne ba nkokeletsa ka 1.5 1.1 hectare BITC nthusitse thata ka gore ha ne se bone ka bo ke se ha ke le nteng ga gore ne ke na le 1.5 mme BITC ya ira gore e re halen body wa gore la tseke tota iske ka re len body cancel ka re ke bone bana ba ile development plan cancel 2009 ya approach tse ba town and country and planning gore no re batla go atolosa mahatshe a di kgwebo tsa bo Palapye. Tota thulaganyo e le gore nka e kopa mo batswaneng gore ba ska jwa ntsoma ke ba thotelants ba re he ke rekisa lehatshe ha le go ita gore a batla go investor o ka go BITC because ke ene e controlang lehatshe gona ga ke le nteng go tsenela ka go ga policy be ka ha left day e bidwa go bidwa malena kana enterprises zone mainly mixed use gore batswana ba batla go ira dikgwebo mo Palapye mme mo kgaolong ene e leng gore e o ka metse ke BITC ba ka go BITC ba ikopela go BITC mme hela o tshentse o itse gore wa qualify pele go nna member wa bone gore ba ba consider application ya gago ona di form dingwe tse o di filang ba ba go bala renya wa qualify kana o qualify mme ke bone ke roto ya tsang batswana gore ba ska ipana tsapa ya ka ke se ipana tsapa ba e go BITC e ta ba thusa ya thata ka ke thulaganyo ya government gore e facilitate di deal